genuine malot, verified sa malo. Stop ko na yala kami sa bosa to sa province na malo. Even place and where wise man was standing malo. The heart of the words malo. Ancient knowledge malo. Forefathers malo. Leaders malo. Leaders malo. Even the breath of that stop ko na Rasta right. It's not self-first to try to look Yeah man. Bless the family. Bless the family. Very good absence. Yeah man, you didn't kill me. You don't know anything of man. Yeah man, so you don't know this man. You don't know the herbs, you know. True man. Kaya minsan din maulitin ko ang ting set of minsan. Yes, ayun na. Ja, para Mavia terug naar zijn ancient history toe, zijn ancient way of life, my lord. Profound different. Man, that's a little last and way, my lord. That's my, you know, way, na righteous way, my lord. So yeah, spire nations in my people are beter, but altijd wonder wat is die of waar we gaan die. Ja, even though zal ik zeggen, als je zo bij stores in gelukot, wat is ik nog her, hasta bisa do wat in nog kenet in. Yeah man. Teman gewone, wat is die passion? Kunstongpisin, kutsis wat ini op die huise tafel. Altijd vermoeden met de oren. Ja, sa. Terug man. Het is niet die oren met die tijd, het is niet wat iemand niet. Ja, en dat is nou zit met die ancient knowledge man. Dus ayok siya ako siguro kan siya, kasi overnighting ba sa sumal kayo man, kasi overnighting. 2 months to stay. It's a long journey, my lord. My lord. And also having a lot of experience. Yes, sir. Tawag order. Tawag revelation na yung face according to the meditation on the abstract, right? This is stuff. But at the end of the day, I do look in the nation prayer, you know? Yes, sir. And yes, I and I. Mas malapit siya ay siya. Kami ko Yes, sir. Japan. Yes, Yes, family. So what was basically can do for the people of Baita man as ang pala clear at itafi according to herbs. Yeah, patos available ulit. Yeah, for the nation, for all the healing, for natural as yeah, so na chemicals and so na side effects and amal ay dama. So yeah, papa ka makos. Yes. Even isa pa, pero kasi sugiso, sa history books, what is available ay diso. But also siya nafa doon. Yeah, sa na alas of faith and trust in the team, ja, so baie history, even so Vincent, Yaldas, Len Eric van der Wyk. Ja, uit die bosse van die Oudtshoorn. So ja, ancient history ay ancient bookship sa Paus, ja. Last year, first. Yes, ayun na yung sinikira tayo na yun. Gawin mo ito. Mas na yung sinikira. Ayaw ko po nilira. Ayaw ko po nilira. Ayaw ko po naharap pa yun. Yung speak for the good. Making good school. Yung loob my lord. Ja, majesty, even say bu balaro. Di ay man na ayong kalawas. Sa gupato. Ay siya badakit kung kanya ay even sa break. Kasi ay kabahantan to ay paskrapan ni pos kanya ay even kahit ay jali palayog sini ayo ba paskrap o kahit paran sa pawas malot. Yan siya ay museum is good for the laga even for the man na to dialog malot man. Yeah. So is yes nabuko lang suwan. yeah, so basically uso mo baray kas ma this no basically Seara ayun ay Seara so ka naman eh basically school mark o bagaspo o bagaspo buog bata buog so sample sa ay o naklat ka yan after anak ka dun parang
Zij pagkatasin mo ng kutala sa wabuli zeker. Amalay kuala. Mana wat lang pa darayan su. May dia. Pwede Eastern Cape but yeah, nice no ni. Ano Ayaw so ko minsan. Ito sa bon. Anak wala. So amin sa anak wala. So it for the joys of the soul. Makita ng brand. Kita ng ano play kita ng fight ng tuntak dito ng suwan nga spot. Facebook. just Ano ka gusto ki awal ko ng zero. And break. First ako click away from this. Yung instance. Nag-awal. ayaw put malod, ayaw put. Ja, ik was kalon naman itong kasi malod. Sus tayo na po no specific ang Eastern Cape ko ba? Yeah. Ang dami sa naanak clip ko. Susunod ka na ako. Ja, maar ik bedoel nog aan de Eastern Cape van. Yeah. Ja, van een West dan gaat hij nou Still weer. in the East. Still in the East. Mada. Ang nakakailan din na so. Ang nakakailan din muna. Ja, en die weeskap lijkt je weer zo ja. Suya. En die weeskap zelf dan met Tunga. Mada buwa. Zelf Ang purpose. East. Ano to suya? Ja, terus ja. Suya. Talas suya. Yes, side. As one on it. Even you. Yes, sir. Different na puwas ko. Ja, ze kan iemand zijn wonen spannen you. Yes, man. Dat is de IC ja. So, ja, according waar de klik op ascend so. Basically, ako namin sa purpose man. Ja, dat is zelf purpose. Hij lijkt misschien different. En ik zal serieus baie giftig of toxic sal ek sê deel op so jam nou baie vir alles om wil consume. Ze baie versigtig is ja. Met Tunga jam nie. Ja, hoe jom gebruik is miskien in 'n portion en in 'n mixing blaar of twee. Ja, maar as jy 'n salf en of so kan so meer gebruik ja, kan hy baie giftig ook ja. Ja, jy moet 'n portion gebruik of at jy eie myself aan maak as 'n koopie as afwas. Yes, I know. Ja, is nog baie meer herbs. Yeah, man. Dus daar wordt oh my lord. So dat kan zien ook iemand zien. So die elde hoe iemand daar. Ja, hij maakt zomaar ook met die David wortel. Van hij zei baie mighty up. Baie mighty up, ja. Kopsieren. Je kan van aan die brandstiek. En dan kan ze roken heel. Ja, ze roken ze heel. Ja, lekker voor kopsieren. Ik zag even evil spirits away. Ja, hij laat lekker slapen nie aan. Ze kan hem opraspen voor tandpijn, voor maagkwalen. Ja, als ik zeg, je kan voor branden maar nog voor om je pas gewoon te maken, om koortkeisjes evens. Ja, hij is baie machtig hoor. Baie machtig gekregen. Ja, iemand zie in de boeken zal ik wel zien. According man. Dat is van de zieke man wat ze niet komt van hem. Ja, maar je kan wel een briefje zien. Maar is mijn team? Yes sir, yes sir. Mijn saki. I was. Ja, wat is wel wat er nog niks is. Nato si Ikuluptas. Ikuluptas. Blauw blokken. Blauw blokken. Dus. Verkouden. Dat is aan de purpose. Ook voor de blauwboek komt. Ja, gewoon kan ze even steam ook. Als je even speelt, ze krijgen voor kou. Je kan je stomen om. Ja, stomen wassen die ook. Om de nog stof en alles op te maken. Als je nog steeds problems. Voor flu, colds, baie goed. Ik vind baie belangrijk ook. Ja, je wil ook dus dat wordt baie.
Ja, ja, wordt bijna gemaakt, ik zie van hem. Dus ik zie van die tafel worden worden, ik had zie van die tafel worden. Hij is wat boils, hij is wat blinde elements, hij is wat diarrhea. Zie je ai. Ja, zo ik bijna mini purposes. Ja, ik bijna mini purposes, maar ja. Uit ons beheerselarij, die so mense, baie mense met water in hulle bene, soos hulle sal sê. Ja, hy is ook baie toxic so. Ja, dis hulle maar net met koorsen gebruik. Ja, ons sal vir jou nice mix kan maak van het. Ja, so mense met water in hulle bene, detoxing, high blood pressures, diabetics, allemaal hy mense. Sa powers. Yes, I. Yes, yes, I know. Yes, probably. Ano ito siya? Mapipa basi. Mapipa basi. Bayar ko. Bibili. Bayar ko bibili ko. Kaya hospital na po yung rin ko. Hospital ko bibili ko na natin. Kaya ko bibili siya. So ano ito? Yung hospital na po yun. Kasi yung mga pepo. Nag-drop sa mga pepo. Ay, buklubi ako na. Yes, mapipa. Ay, sa Ja, wassenstroom, baie belangrijk soos jy sê, hy is for business purposes. Ja, for business purposes, jy kan vir wassenstroom, jy kan op 'n stukkie pil brand van hom. Ja, baie goed. Jy gesê het aardkwale, as jy leverkwale, raspel net 'n bietjie van hom. En dan kan jy dit sit erin met warm water. Yes, ja, dit is evens mixes wat klaar gemaak is. Ja, mixes wat klaar gemaak is. Dit is nou 'n mansmens mix. 'n man mix, ja. Met basically alles in wat die man nodig het. En dis female mix. Nice, ja. Van al die vroumense weer nodig het. For periods, for pyn van periods, om bloed skoon te maak. Allemaal hy dinge. Ja, so basically, wat in die man mix is, as jy rooi wortel, daar is platdoring in. Ja, sal nou tats op die platdoring, as 'n African potato in. Baie goed, er sal nou tats daarop in. Daar is David root in, daar is basically van almal die kruie in, daar is bufo in. Daar is peerapels in. Ja, daar is van almal die kruie in die mansmens mix. Vrouwmens mix is weer different. Daar gaan jy die dasipas in kry, mooi meisie, allemaal hy soorte kry, kaneelbol, allemaal hy kry vir die vrouwmense weer. Ons is mos different en so, dus kry allemaal different kry. Die twee geslagte kry different kry, ja. Ja. Ja, en het is ano no. Ay ito kaya bayat mag-isip ako. Feel mo nun. Tinanong. Feel mo na. Ito kaya kung for makpay. Makwal. So this could find. As a makpay, ganyan is the key. Kaya yung nilalag na kung feel fa na kung kung pagkapa ko. Yes, sir. Pero man, ito ba oppoy o so? Oppoy o so. Ja, ito feel fa na kung so may kung so dito is the feeling for sure mo ito. En losin mo yung ito pa real. Medyo magdating at least ask kay klaro yan. Pero Pag so may it's good for kahapon. Full as pero ja. so yeah. Yun ba, nasabi ay siya ba, nasa putong punta ba, parang gano'n. Yeah, parang nasa putong punta ba. Kasi lubog, ay kan, sa mga gabay. Yeah. Depende kan vroeger niet oefenen. Hij moet vroeger spelen, ik moet iets doen. Ja, dan het is zelf ook hier. Dus, Every pain. Kinasiplit. Is baie goed. ngayon sa may arthritis, yeah, basically gemaak van allemaal die krije wat ons het hier so. Soos die heer kon ook al
en van die matungas hy gemaak, almal die krye wat die help verfyn. Ja, en het is self vir skin problems. Ja, skin problems is weer African potato. Ja, hom kan jy basically opsny en dan gebruik jy dit soos om aan jou skin te smeer. So soos wat ook help vir skin problems. Ja, en bochum. Dat is maar wat in die skin problems salve is. Ja, man. Uit is hairfood ook, wat ons maak, natural hairfood. Basically, allemaal weet zeker wat daar aangaan. Ja, roosmarie, ja. Ja, ancient remedies. Roosmarie in Deventer, baie belangrijk vir jou skin. Ja, dat help ook extra om vir jou te relax en so. Baie belangrijk, sal ek sê, ja. Het is evens boekenwaard ook available. Baie steek, baie steek, ek was straight uit die pakket beeg uit. Straight uit die pakket beeg uit, dus die, ja. So is baie steek, my lord. Detoxing, weight loss, constipation, flu, allemaal die dinge. Ja, diabetics, allemaal die dinge eigenlijk. Boekenwaard. Het is evens gaan vir karaktertest vir die week of ja, boekenwater. As jy myntjie, yes sir. Yes sir. As jy dit op klubdag het ek gehoor, is baie goed om te wassen vir eczema, ancient remedies. Ja, oma het hulle youths altyd gewassen, klubdag. So wat ek maak maar salf van die klubdag. So miskien problems dat ek klubdag hou. Of normal dagen wat ons so hoek so maak. Sal ek ook aan wat ek baie goed is. Ja. Yes, yes, plant de horing majesty. Hy is die rooibos se broers hier die ei. Rooibos se broers so, hulle gaan saam. Mannelijke delen. In zijn Afrikaanse ander naam is ziektetroos hy en hy. So enige ziekte sal hy troos. Enige ziekte. So dat dan ja, ziektetroos maar dis die. Want enige mixen ziektetroos. Ja, ek dink nog wel geval. En as jy die sponsor naam is Oei. Nanomvi. En hy is goeie idee, ja. Nanomvi. Willie is mos Kalmus. Kalmus. Promalis. Yes, Promalis. Ja, het is die African potato. Die African potato was een koorsa, zeg wat? Is een Nongwe. Nongwe en koorsa, ja. Nongwe. African potato, die staaflauw, ook in Engelsen. Ja. Zo is ook maar goed voor prostaatkanker, zoals ik al zei voorheen, skin problems. Ja, so hy gaat ook maar samen in die manmix mee. Meestal van die tijd gaat hy samen in die manmix. Ja, of immuunboosters, is hy sal sê ook. Yes, hy. Ja, sy bietjie afvoer, sy het 'n bietjie min krag. Kan jy altyd vir hom en 'n garlic en 'n energie, root miskien saam mix. Ja man. So powers. Yes, very nice. Ja, daar is nog sulke klonker in my lord. My lord, hy is nog baie. Dat is nog veel. Wat ons Yes, ek sê ook nog hier. true, ja. Okay, dis maar net of jy het verwys ons kry step op chemistry en dan het jy gaan sê Yes, en jy bent zo'n nation een beetje te wijzer te maken buiten, is baie belangrijk. Because as baie min mense wat het terras nog al. Ja, man feit in die Karibbean man. Is baie wat feit dit maar is baie min sal ek sê, sien jy hy. Ja, baie het ook nog appeelke toe en die pille toe sien jy hy. Ek weet sometimes het 'n man nog nie het so sien maar kry jy sy uitweeg pension ja. Ja, en hier ook hy once again kan jy dat weer sien ancient creation ja. Ja, so as
Als ik er nog eens zoek, kijk my lord. I Dan kon dit, want het is een meestal uit dit van doen. Als oors nou dit doen. Sien hy. Zoiets meer, dat het moest dan zakken en voeten in mandjies. Maar die peper zo maak, sien hy. Voor die wat nou aangekomen. Sien hy. Ja, zo. Dat is my team man. Die orde ding, die mensen komen niet die zakpeper. Die mensen doen alle dingen met die zakpeper. Yes, Gevaarlijk. my lord. My lord. Maar ja, dit is nou. Yes, I Net die know. mind te create, ayun na, it in Die is mooi, is mooi, is mooi. Ayun na. No, really, my lord. It's creative also. You see, some of the people they don't know how to survive. Then have to take the skill. Yes, You see, it's one thing to do very fine. Yeah, sila siya. Ja, voor hem kan ze een zoeken bereikt. Voor allemaal Koreaan, wat ze basically de eigen koepet of zo. Kan ze maar een zoeken bereikt. Is een mindje op sila tayo. Ay, ay. Laat, ja. Tja, Rastafari. Stay tuned, ayan, stay tuned voor een episode. Sa Punjab's,